then ebusuku ngibona intuthu ingena mangiphakama ngangizwe mangikhuleka babashaba ukuthi hayibo amandla wayephela baba ngathi ngiqala ngithi ngiyakhuleka kwathi angezwe ukuthi moya do angema manje ngathi mayifika udoctor athi nje dead body why kwenzakaleni zosichaza istory kuze umuntu udoctor vela athula ubheke nje athi ize liyasho ukuthi ngizophakama ngilidumise igama lakho ngitshela abantu angeke ngithule ngemlomo ebusuku mangilele nakho kwase kuthiwa kuwena ayikho into ephilayo kuwe konke namhlanje uyaphila hawo baba futhi kakhulu angiphili ngaphilisa angiphili ngalutho. Greetings. Do you want to become an epoxy expert where you know everything about epoxy, how to apply epoxy on the floor, or you want to style the floor at your home? Everything that you want concerning epoxy, just feel free to contact Mr. Epoxy, because in Mr. Epoxy we do training and we do sell the material. Our training is 3,850. It takes 2 days, theory and practical, and upon completion you get your certificate where you can apply everywhere you want. And we also have a stucco paint. Stucco paint is the epoxy that we apply on the wall. So even that one, we do have training. So for training is 1,500. It only takes 1 day. It is also a theory and practical. And even on that one, you also get the certificate. So, and everything that you want, whether you want material, you want training, or you want us to come and style your floor and do your floor, all kind of design, feel free to contact us on Mr. Epoxy. Our numbers are written here on the screen. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele, umoya weqiniso, umoya wamandla. Sashiwa naye kufanele ngisasonke isikhathi ihlale nje simi recognizer. Uyena osipha lobuhlakani, uyena osikhumbuza konke. Siyambonga umoya ongcwele. Angazi bese ngaba yini ngaphandle kwakhe. Kanjalo futhi sayibonga Nkosi uJesu Kristu. Siyambonga Baba wethu osezulwini. Ngiyanibingelela abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message. Mhlambe uyaqala nje ukuhlana nale channel ngizothi mina ungashintshike ungayindawo lalela la ikhasi khuluma indaba ezimnandi kuphela. Yazi sothi siqeda la yobusizakele ngendlela esimangaliso, lokho ngakuthembisa yobusizakele. Mhlambe ungathi awuthi nje ngisale sengimameli, yebo yenza njalo impela uyosizakala. Siyabonga ukuthi niya subscribe nawukholisa umsebenzi ne channel nama comments amahle nokulike. Siyabonga kuma channel members, bazalwane siyanibonga ngemikhuleko nabanokuqhamuka emaceleni bathi nje sanikela nje ukuthi lo msebenzi uqhubeke phambili. Nonke bazalwane, Inkosi yanibona ngamunye iyanazi futhi, and futhi umvuzo wenu muhle ngendlela ezimangalisa ekhaya ezolweni. Lokho esikwenza la ngebonakale but ngelinye lamalanga kobonakala. Angedwa today ngino sisi la usisi uDlomo, Ntombi Dlomo. Yebo ngiyakhumbula kunekhathi leza ezidlule ze generations. Generation yakuyaba mnandi man. Yo Sibusiso Dlomo. Kukhona noNtombi Dlomo la. Engasiye ke manje mangabe ngithi ngizohlangana noNtombi Dlomo, I was like uthi akusuye nje leyo generations. Kodwa ke ngiyakhumbula ukuthi cha kwamagama okuactor lawa yana. Yebo siyabonga kakhulu sakwamkela ufikile uthonyiwe nawe ngoba uzelanga nje, kodwa uthonyiwe nemessage oyiphethe sakwamkela. Yebo siyabingelela nathi bazalwane bonke egameni leNkosi uKristu Jesu. Amen. Sibonga bona lokufakazi sizohlala la sibshare, ngoba ngesinye isikhathi kunelanga lapha inkosi engangabuza ukuthi kutheni kwenzakala kanje. Bathi inkosi ithanda udumo. Inkosi yalithanda udumo.
yebo inkosi mayenza izinto ifuna ukudunyiswa oh yes ifuna ukudunyiswa Mm. so saphakama ke asizizelanga thina sibingelela umoya ingcwele phakathi kwethu yebo simbonga umphathi wempilo zethu Mm. ngaphandle kwakhe asinamandla yes futhi ngako konke sikushoyo sibonga umoya ingcwele ngoba uye osikhumbuza konke esifanele sikutsho amen asizisholo thina futhi asizithumanga Mm. iwesi mina ngisomprofeti angisiletha ngisinex nje amen mntana nje kaNkuluNkulu Nkosi yami ozisondela njengabantu bonke yebo ngiyabonga nje ngaso lesikhathi asibonge kakhulu abaqala nje ukubona yazika ukuthi kuno part 1 la nje siqale khona kwi background ukuthi ubani namhlanje ke nje sesiyaqhubeka ngoba upart 1 khona nawo hayi unamandla ngendlela esimangaliso sesaqhubeka ke ugcine lapha ya ukhuluma indaba yelokhungana nakho inkungu umbono walenkungu nokungena kwabantwana I believe futhi ubungabonele abantwana bakho kuphela lapho ububonela nje isizwe sonke sizwe sonke yebo nokubaleka njengoba ushilo nje ukukhuluma indaba yokuthi wabakhulekela nokubaleka kokukhuleka ungakhulekela abantwana bakho kuphela kodwa ukukhulekela bonke nje abantwana nesizwe sonke ukuthi bakwazi ukuphepha ake siqhubeke from lapho nanokholwa ke inkosi ukuthi lokhu ekubekile kuwena ukukhuluma mina nje senginikeza kuwena manje okay ke baba okay yebo ngiqale khona lapha hayi ke le enkungu yabantwana nkosiyami ngoba ngeke ngathola ngesinye isikhathi izwi ngilingilanga ngikhuleka yebo ngigoqele kwafika ungathi kunezwi ethi yazi fanele ukukhulekela abantwana abathunjiwe ingakho abantwana benje abantwana abaningi bathunjwa ngaze ngangathi umongcelo uthi abanye bathunjwa kanjani abanye bathunjwa ukuthi sometimes umntwana mncane umbambisa umuntu ubuye ungene etoilet omunye akazi umtshontsha cha uzokunika umntwanakho kodwa into azayenza uzabe semshintshile spiritually akunika umntana wena mbono wakho but lo mntwana seshintshiwe wathi abantwana bathunjiwe washo kanjalo wathi abantwana abaningi bathunjiwe kunobungozi obungaka wathi abanye mabevele esibhedlela bavele sebetshintshiwe hayibo so uthola umntwana engasiyo wakho spiritual wena uphethe umntwana kanti uphethe artificial yamntana asevese kuwakho abanye bathunjwa sebebadala ingakho abantwana bethu benje ngakhuleka ke ngoba ngangingene nje inkonzweni fasting umoya ingcwele esho lo ngakhulekela abantwana ngize ngisho nakubazalwana abanye ukuthi sifanele ukukhulekela abantwana ngeke ngaba nombono nje wabantwana uNkulunkulu ngiguqe ngikhuleke ubone nje ukhuleke ukhulume ezindlebeni yebo like unokukhuluma sometimes moya ingcwele mangikhuleka deep emkhulekweni ngoba nolwimi lolu ukuthi ulwimi kade ulwimi lakho yebo kunobungozi olwemini ngathi mangimlalela ngiyakhuleka njalo wathi ubulwimi uyingozi kanjani ukuthi wazwa wathi inhlanzi inkulu yes kunomdobi umdobi uphatha udobo abesefaka inhlava oncane odobeni yes maligibisela phakathi lo ladobo luncane but lifeli bamba ulwimi lo nhlanzi noba ingakanani wazi wathi nje ishaka iyeza ishaka ayibanjwe emzimba ishaka iza ngolwimi iwelwimini ize umdobo uzezwa lento ayidonsayo ukuthi inamandla lento ayidonsayo inkulu lento wathi nje umzimba wakho ungadonswa ngolwimi hayibo ulwimi lakho lilahlekisa umzimba wonke wathi inhlanzi uyibona sengaphandle ukuthi lolusinga belingeli idonsa inhlanzi zengane but lidonse ngolwimi aliyibambe emzimbeni andiqiniso lelo kunjalo inhlanzi inkulu ingaka but iphuma ngolwimi lumkela ulwimi beka ulwimi lethu sikadulwimi sotshontshwa ngalo ngolwimi isho ukuthi izinto esizikhuluma lo sisiqaphele zilahlekisa umzimba wonke sure uqaphele ukuthi ukhulumani manje ngelinye ilanga ngibona umbono yebo engathi ngihamba endaweni yemkhukhu masifika kule ndawo yemkhukhu le ngiya kwenye intombazana ngingene ngimbona unomntwana nyana uyintombazana tenko naboma
for 5 years Yeah. mangena kulomkhukhu anishiye nalomntwana ithe mina lo muntu kumnyama kangaka ngaze anishiye nalomntwana nkosiyami ene ngifuna ukuhamba Yeah. ngimise lo mntwana la ngithi hayi ngeke wena hlala umama wakho uyabuya ngoba umama wakho since ephumile akabuyi mina ngifuna ukuya kwami mina ene kumnyama mangiphuma ngimela nje bangimela eminyango ngizophuma ngithi Yeah. kuthiwe bheki iJoburg ubumnyama behlikile vele mangibhekile kanje iJoburg ingapha Yes. ubumnyama lobo buphezulu kwama flat Ha. ubumnyama ndithi phezulu kwama flat ukukhanya kuningi kusuka ngaphezulu but ubumnyama behlele eJoburg Yes. ema flat kuthi ukuthi ubumnyama mangiveza busuka ngezantsi Oh. then ukukhanya kume kanje kuningi ngaphezulu but ubumnyama bugubungela iJoburg Ngiyakuzwa. ngithi mina kwavela wamnyama emaflatini mangisasho kanje ngithi ngiphume ngisheshe ngendlini Yes. ngijikele mangijikela so ngizophuma ngaphandle emikhukhu ngijikele emva kwalomkhukhu ngibone kuleli side leli ngapha babushabangu kunomuntu onganani ugqoke into iroko elimhlophe ubukhulu bakhe ume phezulu nje Hayi. akamanga ntweni ume Yes. phezulu babushabangu Just emoyeni. emoyeni Yes. angazi noba isicathulo inyawo lakhe ngalilinganisa noba ngaba Akulinganisa mhlawumbe angazi. unyawo babusha bangangoswela ulo sofa ukuza lapho unyawo Ngendlela amkhulu ngakhona. senje indlela amkhulu ngakhona Yes. uphethe isodi engangokusuka la angazi noba mhlawumbe ihamba kanje isodi indlela ayibamba isandla ayisibambe lesodi cabe isawuthi mayingaka isandla singanani Sikhulu. yena ngithi mina kodwa ubuso zange ngibona ngiqamba manga ngithi masiluso umuntu ongaka yini engasithinta ongaka ngithi ayinobe ngamnyama iJoburg hayi akekho ngasiphatha thina la sikhona la ngeke ngasikhathi ongaka hayi ngithi angihamba endlini khululekile ngasithinta Yebo. ngakusasa mangivuka ngangakwazi nokuma babashaba ngangihleli ngikhothama nje ngikhuleka ngingazi ukuthi kwenzakaleni ngangihleli nje ngikhuleka nje ngihleli nganginomethanyana omncane omhlophe kangangawubeka ekhoneni angazi ukuthi wakwenzakalani Yes. kancane kancane ngiyakhuleka nje kancane kancane ngiyakhuleka kancane kancane ngathi ngakhuleka nje lento yazathatha I think uma 2 days nje ngingahlaleki nje kancane kancane engathi ngaguqa lapha nikhuleke nje Yebo. Yebo. ene lesodi engiyibonayo eyiphethe yena mina ngangayinikwa lesodi Oh, yep. Kwangathi ngihamba namanyama nginikwe isodi manginikwa lesodi ngihamba namanyama amantombazana sivele singene ezindlini kwani lezi indlu ezivele ibe emfishane indlu ngaphezulu ubone ukuthi unganyathela lapha phezulu kwendlu level yakhiwe kuguja udonga indlu ishone phansi ngiphethe lesodi singena nalamantombazana singena la ngezantsi kwalendlu ngithi mina iyami isodi angeke ingene la ngithi mina njengoba mina ngiphethe isodi bathi hayi yasazi ngithi angeke ngingene nesodi leyami le ngiyimise kulendlu nobonda ubonda indlu ngiyishiye la ebondeni sihlezi stepsini la masehlika ngiyishiye la isodi yami ngingene kubo ngingene mangiphuma ngiphethe lesodi ngiyithatha isodi yami sihambe masithi esigangeni masiceda ukusuka babushaba ngivele kuvela abafana baningi Yes. ngithi mina laba bathi kona yo thina siyabaleka sihlathana ngithi angibaleki ngiphethe isodi ngibaleki mina ngiyaya ngithi ngiyaya ngizabathusa kusho mina ngithi Yes. ngizabathusa mangiza bethi basondela ngiyithi isodi 1 ngitho kwesithu lo beza kimi vele imdabulisa isu azibamba athi ngithi mangifuna ukuthi asikhise kube kuphinde ngithi sengenzile igazi kangizwani nalo igazi mina babasha bangeke hayi igazi angizwani nalo kodwa nje ngalolanga nje athi yena mayisezibambe kanje athi uzixolele wena awenzanga iphutha yimo wenze yithi asenze iphutha ngoba thina sihlasela wena kodwa uphethe isodi Hawu.
hey ezibambe reverse kanje eh ethi thina sihlasela nina wena kodwa wena uphethe isodi sengicatshangiswa ileyo sodi leyo ke engangiyibona yebo thatha isodi yami ngihambe ngendlini ngaleso sikhathi baba nganginomkhuleko nje sometimes uthola ukuthi ngiyathathwa kulika moya yes kunabantu abehle training ukuthi kuzoba nomuntu ozohlaselwa lapho ozogwazwa engathi ngiyokhuleka lapho ngithi mangiza so ngibona nangumuntu vele bayamhlasela khuleke bahlakazeke yo ephupheni uthola laba abantu bazokwehle training but bazohlasela amandla yenkosi yebo ngawaqala ukugula ngo2020 ngo2020 ngiphuphe ngibona umbono oqala engathi ngihamba nomfana engisebenza naye no lastborn wami yes siyofikela endaweni engayazi la indawo ukuthi ngizathi indawo engathi ifem yazi kunama plane kunama bicycle angiyazi lanto ukuthi ngizathi kwakuyini kukude nje mangizwa masifikela kule ndawo yebo kuthwe ngithi mina sizohambani kanjani ukuphindela ekhaya ngifuna sihambeni sibheke ekhaya manje asikwazi imifula ela umfula makuphela umfula makuphela umfula not umfudlanyana baba umfula umfula ubona nje ukuthi akusile ulwandle but umfula makuphela umfula kuqala umfula yo uthulile nje imfula ubona imfula semakhaya imikhulu yebo ngithi mina sowelani kanjani la kuthwe yazi athi lo mlungu thatha le plane niwele ngayo ngithi mina ngeke sikwazi ukungena eplaneni izo driver ubani uzo driver lo mfana ngimbheke mina ngithi bre uyakwazi udrive iplane nje ungathi wena udrive ibicycle ujwayela ibicycle moswena athi kuthiwe no samfundisa ukuthi mayithenje uyaya ngithi mina mayiphelela phakathi nendawo engasakwazi ukuya phambili sokwenza kanjani kuthiwa ngeke iphele mase idumile ngithi mina ithi iBhayibheli ungamlingi uJehova uNkulunkulu wakho yes kuthiwa ke ngithi ngicama uhamba ngenyawo sibuyele eJoburg ngenyawo kuthiwe la nikhona ngeke niye eJoburg ngenyawo kukude ngithi mina ama taxi ama truck aseZimbabwe adlula la mos yes angazi ukuthi ke mama eZimbabwe idlangana phi nale ndawo ngithi mina ama taxi ama truck asuka eZimbabwe sizogibela wona khona lama truck abantu abawela ngawo sizowela ngawo noba singathatha 10 days ngeke sihambe kule mfula engaka ngeke ithi iBhayibheli ungamlingi uJehova uNkulunkulu wakho ngeke yebo kunika umfana wami ibicycle kuthiwa yena uzohamba ngayo thina siyo hike le emandibuza ukuthi iJoburg masingathatha ama taxi kuthiwa le iya eZimbabwe phakathi etown la mani gibela la angazi izonihlisa phi kodwa nothatha izinsuku ukufika ngithi akunandawo ezilongo sohamba ngento ehamba phansi yes singazohamba ngento ehamba phezulu singathi siyasuka ke manje siyahamba siyabuyela yebo ngelinye ilanga ngiphinde ngibona umbono engathi ngilandela abanye abafana abayi2 bayeza ababengayithwanga ngoba about 3-4 mabefika kulomgodi labafana le ndawo esofesi singene kuyimi ngedwa umuntu wesifazane bafike bona babambelele la benyuka ihambe le ntambo aphinda bambelele wesi2 aphinda bambelele wesi3 mayibambelela lo wesi3 if I'm not mistaken ahambe lo wesi3 ngithi mina hawo ngiyeka abantu abesilisa bahambe bonke ngisale umuntu osifazane emnyameni kanjani ngithi angiyibambe le ntambo baba ivele inyuse kancane le ntambo mayithi iphinde ingibuyisele phansi ngiphinde le ntambo ngiyibambe inywe kancane le ntambo mayithi half kanje ingibuyisele kulomgodi yo akusimgodi ubamgodi but indawanyana ethanda ukuthi nje kuyithafa nje ngapha ngemuva akunazindlu akunamuntu akunaniki kusho ukuthi kunyuka kule ntambo yebo ngithi ngisebenza kanjani ngithi mangimile kanje ngiyibambile le ntambo ukuthi ngizoyidonsa
ngivele ngiyidonse mangiyidonsa ngithi Mm. kuvele baba lapha kunama poles ayi2 awe glass angazi noba iglass noba yini enomlilo phakathi Mm. ile ayinhle lento ingathi lento phakathi ungathi light umlilo angazi ukuthi yini inhle lento lama glass ayi2 ama poles Yebo. mahle Mm. yo mahle baba mahle Yes. ngiyabheke mina ngithi okay lento engiyidonsa imhlophe ize so Mm. ithambile ithi wam imhlophe ize baba ithi mayifika la kulama poles yiyo ewoke lentambo lentambo Okay. iwoke yona Ehhe. mayifika kulentambo ivele ifika icross kanje ngithi yabona mayicross kanje iyona ezobambelela kulama poles ngizonyuka ngiyofika lapha mangiyidonsa baba ngithi vele kuphume yona nangingekahlinyuke la vele kuphume le yanto ithi muncu ngithi kahle nje ithi muncu lolo ithi ngithi kanti ngithi ngisayibhekile baba lento intamba ngisayibona ngibona lento ivele ijikithi ithi amaphiko la kunelanga hawu ngithi yaze yanhlinto yo ilenhle kangaka yo ngithi mthu Jesu umhla ibuye uzoba nje thithi kanje usho mina akusho ngomuntu yes thithi kanje waze iyahamba babiyale ngithi yaze yanhlinto yini lenhle kangaka yebo hayi ngiphaphama mangiphaphama vele ngiphaphama ngikhuleke but ihlala into enhle nje kimi engazi ukuthi phinde nje ngingakudalanga futhi nje bona 2021 before uze lapho iminingi yalapho agcina uyitholile ukuthi ichazane hayi cha baba ngiqampela amanga lapho ngiqampela amanga nalapha ya kwimifula eminingi ngazange ngizwe ukuthi kwaba imifula wakwenze njani hayi lapha azange ngifuna ukuqampa amanga okay yebo cha ngidlule futhi kuloko ngelinye langa ngibe nomphupho futhi engathi ngiphupha ngathi sehlathini ihlathi yabona emakhaya not emakhaya nje emakhaya vele kutshalwa amahlathi esayidini lethu kutshalwa amahlathi ninata nje amahlathi yebo amahlathi yes sinamahlathi la obhlekwane kunamahlathi la egumtree so utshalwa kahle ke wona ngama lines yes kulawo ma lines la kutshalwe kahle nje kahle njengokutshalwa uzihlahla sezinde la phansi zimuncu nje ukuya phezulu then le phezulu zibe namahlahla le phezulu aphezansi nje kukuhle nje kuyabonakala uyambona umuntu ole kunalabantu abaphithizela la ngaphakathi nje kulezihlahla la kunalamakhandlela lamancane yabo lamakhandlela abathi awe romantic amancane silvanyana omncane okay yeah light lokufishanyanyana kunalamakhandlela yes maningi labantu bacima lamakhandlela bahambe bewadopha bawacima uma bezofika lelami engathi liphambi kwami kuthi cima leli ngithi angeke ngalicime umkhandlela yes bathi uyala ngithi angeke nilicimeni kamkhandlela athi omunye hey cima leli khandlela ngithi awungeke mina akekho nje umuntu ongalicima lekhandlela yes angathi uthena ngizalicima ngithi mawulicima umnikazi olilayitile ngeke inalicima okusalayo ngizolijumpa mina noba selicimile kodwa umnikazi olilayitile ngeke alicimele likhandlela yes ngadlula futhi ekhandleleni yebo then kulapho ke ngaqala khona ke ukugula kwami baba ngaze ngaqala kanjani ngathi nje ngathi ngine fever waqala ngathi ngine fever ngayo 2021 waqala ngathi ngine fever nyana yebo anti kwawa iCovid hayi yafika iCovid athi ukuthi hayi ngangikhasa ngamadolo ke lapha ngingazi noba iCovid ngibona ngiphelwa amandla nje ngingazi ukuthi kwenzakalani hawo yangigaqa nje ngithi mangithi ngiyavuka kuyala nhleni lele mangizokhuleka ngithatha ibhakede ngilifake la khuleke mangalifakanga ibhakede amandla nginawo ibhakede lifakelana ngithola amandla just nje ibhakede empty bucket empty ulibeke la ngilifake la amandla iphela la khona ubekuncedeke emzimbeni bengithola amandla ngifaka ibhakede la ngijingisa izandla ngithi yep ya khuleke
Okay. ngaze ngathola futhi lapho nje uNkulunkulu emuhle azange ngiye esibhedlela azange ngiye eklinika azange ngiye kuphi ngaphila nje ngaphandle kwemithi. Zange baba into enje ngayithengelwa nje i1 umntwana wabuya nje intoni bio plus bio okay ikhona ibio plus yes wavela buya nayo nje atshuka i1 kusho ukuthi nje kwakuphila kanje 2021 lapho kwaqala khona nje isiganeko sangathi nginefiva nyana nje ngangazithola kahle ngathi ebusuku ngilele ngeze ukuthi la ibhonsini la yes kunenaliti ngathi ngihlatshiwe kodwa la ibhonsini ngavuka ngakusasa nje ngazihambela futhi ngezwe nje ukuthi la ibhonsini kona ubuhlungu bukhona after baba ngavela ngaqalwa nje inhliziyo hawo ngizwe nje inhliziyo ukuthi inhliziyo kuzoqala lokho lo fever le iqala kuphi ebusuku ngilele mangikhuleka ngo12 angikahlatshwa okay mangikhuleka sengihlatshiwe nasengihlatshiwe hayi ifa ngiyaqamba manga then ebusuku ngibona intuthu intuthu ingena mangiphakama ngangizwe mangikhuleka babusha ukuthi hayibo amandla wayephela ngiyezwa nje ukuthi mangithi ngiyakhuleka ngiyezwa ukuthi hayibo amagama ngikwazi ukwabiza and kumele ukuthi ngiphakame ngikhuleke ngithi ngikhuleke ngime inyawo mangiphakama ngikhuleka ngime inyawo hayibo intuthu iyangena babusha ngigijima ngamazenge iyangena igijima ngobonda hayibo anilalanga ke lapha akusombona ngiyayibona ubhekile nje ibhekile na intuthu iyangena iyangena ngoba 12 ebusuku okay ngima ngizwe ukuthi ngathi ngifuna ngathi ngizaba nezulu lami makufika ngathi ngizowa ngathi kunomuntu othi ungavuma ukuwa ngisheke wardrobe ngifike ngibambelele kwihandle ye-wardrobe ngiphakama mangithi Jesus ngiyeza ukuthi amandla aphela Jesus hayi igcwala intuthu ekamereni hayibo ngiphume ekamereni ngiye ekitchen mangithi phohoke ishona ekitchen ngibona ukuthi ize kitchen kufike le vese lithi ngingumalo somuhle uyazolusa izimfu zakhe amen uyazibiza ngamagama aziholele phandle athi ziyamlandela kube ngathi umuntu othi phuma ngivele ngiphume edani ngivuma ingabikho lento yes ngiphume ngiyedani ngifike ngivula umnyango speed babusha bangisena moya anginawo ngiyezwa nje noba ngiphefumula ukuthi anginawo ngithi anginawo umoya yebo phume phandle ngizule phandle ngiyakhuleka makufika ukuthi angiwe ngithi idolo maliqala lithi ngigexe kayi1 ngiyoma laphana ngikhuleke ebaleni ngikhuleke and umama wathi hey mina ngeke ngaze ngaqobe efasteleni ukuthi hayibo kuba lokhuleka kangaka ebusuku khuleka baba kwaze kwangathi kuyasa ukuthi ngabo kwakushawa 2 okwakushawa 3 ngoba isikhathi ngangasiphathanga ungathi kunomuntu othi yabona nje bungonamoya anginawo baba anginamathe anginamoya sekuyimi yebo lesasime ngangikuso lesana angisihalele lo monye umuntu angizazi noba mangenzeni angisazazi ukuthi mangenzeni but ngimile yes ngithi ungizungezile ngasemuva nangaphambili wasibeka isandla sakho ngaphezulu impilo yami sengiyakhuluma baba yes ubungangisindisa Nkosi ngeke ngithule emlonyeni ngizoshumayela igama lakho ngizoltshela abantu ubukhulu bakho ukuthi unamandla angana mangingafa Nkosi ubani ozokudumisa amen ubani ozokudumisa ngoba ngizofakwa emgodini ngithule kuthuleke ngithi Nkosi ngisindise ngizokumela Nkosi ngizomela igama lakho baba ngizokuhambela imvula inetha imvula inja esontweni ngangicele ukuthi ke ngangicela enkosini ukuthi ngiyenzani esontweni ngoba ngiyabona inkosi kunezinto eziveza kimi ngathi ngiyenzani esontweni yini owami umsebenzi
kwangathi kunomuntu wathi oyazini owamanje ngoba uzophatheka kabi emoyeni wamboshayela nje clean isitulo awuzokhuluma yebo ngangenza nje lo msebenzi angisho esontweni ngivele ngingene ngicela isikhiya ngicline imvuliyana unomoya ngiyacleana kuphela ngingena ngivale ngicline mangiqedile ngihambisa isikhiya ngihambe ngibize security ngithi ngicela uzokuthatha isikhiya imvuliyana ethu uyaza mama ngeke ngishiya kanjalo ngizokhiya ngasebenza nje lo msebenzi ithile kwaze kwathiwa kuqasha umuntu uzoclean esontweni ngaphatheka kabi kodwa kwaphinde wafika ukuthi konke kuhlelo lenkosi masaqasha umuntu akusaqashwa wena umuntu hayi ngangafuni ukuqashwa baba ngangifuna ukusebenza nje ngingaqashwa ngasebenza about I think 2 years yonke kufika iCovid nje ngiyacleana khuhla imethu baba ekade kunodaka ngiyafika ngiyakhuhla yebo ngamnandi nje futhi ukuthi nje sebenza lo nomsebenzi ukuze ungakuze uhlushwa umuntu awuzuphatheka kabi emoyeni washo kanjalo yebo hayi baba hayi ngiphathe lento after ntuthu ngiphume ngithi sengifuna ukufika engathi kune voice ethi yazini njengoba ungenamoya kanje phuma la ngaphandle uzohlangana nomuntu odakiwe la ngaphandle ozohamba labaningi labantu abaphuzile ufika umdonsa umoya hawu umdonsa umoya uphile uzophila ngomoya wakhe hawu ngibese ngithi ngithule manje ngicabangela ngaphakathi ngithi mina ngidonsa umuntu ophuzile umoya mina ngisinsiwe uzofika umoya wakho uphile kanjani kimi kusho ukuthi ngizophila kanjani bese ngiphinda futhi ngibuye emqondweni ukuthi mangizodonsa umuntu umoya angoni uNkulunkulu ngoba owami umoya owami nowakho wakhe noma ethi angadakwa kodwa wakho wakhe ngithi angeke ngikwenze lokho yebo ngeke ngime ngithi ngisamile ngithi yazi ngifuna amanzi mangithi ngicabanga ukuthi ngishiya umntwana la ngaphakathi una 8 years ngiye sengishone phansi sengikhokhovile intuthu isabambile la endlini ngifike ngimbizi nako imfuse ngivele ngibona ukuthi akavuvele ngimdonsa papa umntwana uyabona ukuthi eyinyawo ngithi ngilandele khuleka umntwana uconfuse akazi noma akakhuleka akazi noma akathini umntwana udidekile mama ukwenzekani hamba ngenyawo babusha ubusika hamba ngenyawo athatha ingubo umntwana angiyimbathisi iflisanyana ngathi mama mbatha kwenzakalani akakwazi ukukhuleka uyashake umntwana ngithi ufuna amanzi manje ngizophuza ngathi ufika ingathi nento ethi ungawaphuzi lamanzi ngoba intuthu uzophuza yona ngicabanga ngiwenza kanjani ngifuna amanzi itepi ikhona emva kwendlu kwami kodwa ngicabanga ngemva kwendlu ngiphume ngegate thathe lo mntwana sambe ngiya komnye umama ngenyuka ngiya kwakhe ebusuku mangifika egate kwakhe kufike lento ethi kunabantu abaye bafela emagedini abantu wena uzofela la ngithi nothi mina angeke mina ngizofela emzini abantu futhi angeke ngife mina ngizoyiphilela inkosi till ngithi wathi yena uyosithwala sesigugi angeke ngife mina sho mina egate yebo ngithi ngishaya igate ngithi ngiyeza ukuthi wona amandla ngisenawo baba into engamandla umoya mangithi ngiyalibamba igate ngithi ngilithi engizwe ukuthi angeke yezwe umama vele ngithathe itshe nginje inkosi yami ngashaya ifastela lisho phezulu athuka umama mayithi athuka vula umnyango ngithi yimi ngibe ngirounda ngiyakhuleka ngithi egedini uthi ngixakiwe ukuthi wenzani egedini ngithi vula athatha isikhiya azovula nawe uthukile umuntu omama nkosami yena umama usekhulile yebo athatha isikhiya vula igate azovula yini sengiyangena kwakhe sengiyakhuleka Jesus Christ Jesus sengiyakhuleka endlini yebo kuthi sekukudala baba ngime ngime hayi base beyifakile lento ngiyakhumbula ngime athi nozwani ene kwasekusha u4 ngizwe umoya uphume ngapha ngezansi kimi
oshisa Mm. uphume mawuhlema ilenzeni ngizwe ukuthi ngiyazibuza yini manje le Mm. kuhlike baba ngiyeza ukuthi uhamba ezinyaweni And umoya. umoya Mm. Yep. uhlike yabona manje ngathi tube lebhayisekile ma uhlike umoya ngalesikhathi ngiphela impela ngaphela ngazizwa ukuthi yabona manje phelile ngiyaphelile Hawu. ngathi mangifuna ukuthi kuyeyazi kwenzakala uphethe amanzi Mm. uzonginika phuma lo moya Eh. ngifuna ukuthi kuye hawu yazi kwami Mm. kasho tsheli Yo. hayi ngithule nami Mm. after ke ngithathe lamanzi ngikhulekele lamanzi ngikhulekele igama lika Jesu negazi lika Jesu ngene phakathi kwami Mm. bangiqeda ngithathe lamanzi iglass nje ngiphuze baba Yes. angiphuza bengihlala esofeni athi ayihamba hamba uye kwakho manje ngizokulandela Mm. ngiyabona yesaba ubona lento sengihlala esofeni ngikhathele ukuthi uzofela la Mm. hayi athi angihambe hayi ngiswabe ukuthi waye ngixosha manje mina ngangithi uyangixosha but ngangazi amandla kaNkuluNkulu ukuthi wayesebenza ngalo ndlela yena ngihambe ngiyendlini ngithi angiphelezela athi hayi ngizokulandela ngihambe ngiyendlini mangifika endlini ngilalise lo mntwana ekuseni athi ayikusila kunanto ezakwenzakalela manje mangehla emqondweni yami ngizothola umuntu estradini ozomfuna ngalola ngababusha la ngihlala khona kuyaphuzwa kuze he wave kwangabi noyi1 ngisho mina omunye yebo noyi1 yathi inkosi ngizomnqabisa abantu bami basihlalele ezindlini zawo yebo nene kwakuyi weekend ilanga lokuphuza ngisho oyi1 ngangikwazi vele ukumfunqa umuntu kodwa nje sengisho oyi1 ngangidinga umkhuleko ngoba kwamuntu engibona ngangifuna nje ukuthi nayo nobeda kwengangizathi ngicela ungikhulekele ngangifuna umkhuleko nje ngoba nalo mama ngisho ngithi ngifuna ngicela ungikhulekele mara uthukile akakwazi ukukhuleka ngazikhulekela ukufa masifika endlini ngilalise le mntwana yebo ngibase ihita kuyabanda base ihita mangiyima nje baba uhitini ngitho ithi ngikhuleke yes baba ngathi ngiqala ngithi ngiyakhuleka kwathi angezwe ukuthi umoya do ngema manje ngathula ngarelaxa ngathi okay kusho ukuthi manje ukuhamba kwami manje ngacabanga abantu abamanje kusho ukuthi ngizabashiya kwafika into ethi hoyi mangavuma ngiyaphi kanje nje yeah hayi ngiyaphi hayi ngezwe izwe licho ngapha lathi uyabathwala bakhe uyabawo malicho namfuna ukusho yes isho kamnandi ngiqale ba uya ukuthi ngci ngithi uyabahola iphindi uyabathwala nami ngiyafuna ukusho and immediately esho baba ngiyawezwa amandla ngiyawezwa mina amandla and mayesho ethi uyabathwala yeza ukuthi ngifuna ukumlinganisa but umphefumulo ngiyeza ukuthi mangithi uyabahula kuphinde ukuthi ngifike manje ngiyawezwa lamandla ukuthi lo muntu mayicula ngiyawezwa lamandla ngihamisha waze wathula kwanento futhi ephinde ethi phuma phandle ngathi ayiphuma yes ngaphuma ngafika ehlala esitubhini engazi umakhelwane wavela ngapha esayidini wathi umakhelwane hayi buhlalele intombi ekseni kangaka besixoxe kahle izolo namhlanje kwenzakala ngithi angilalanga yini ngene intuthu uyayize yayibalisa le nto akayizwa nje ukuthi uthini futhi umuntu ongasinzwanga vele akayizwa vele nje ngene intuthu ebusukweni ahamba endlini abuye namanzi ashisayo ngithi akunamuthi la hayi phuza angifakanga muthi thatha baba ukuthi ashisa nobanjani
umuntu uyeza nawe ubiza abanye ukuthi hayi bokwenzakala nize basazi bakwenzakala nangontombi omhlophe baba bathi mabegcwala bethi nomnyuze ephethe kwakhe hayi mhlambi iCovid omnye ayibidlulile nje iCovid kodwa yini buntombi angasurvive kwiCovid azophela manje uyeza uphethe ngithi akunamuthi la athi hayi lemonelo wiqa mni glass lakhe angisafuni ukukhuluma nje baba ngisafuni ukukhuluma mayifika ithi uzofa phakathi kwabo ngiphakama ngithi Jesu inkosi uyabusa futhi masekukhanya uyinkazimulo wena akekho onganihlutha esandleni sakho amen futhi ekseni nje sekusile nasempilweni yami ngithi lamagibhithe bengiwabonile angeke ngiphinde ngiwabone ngiyahamba ebaleni ngiphinde ngibashiya lapha eduze kwendlu ngiphinde ngibuye ngizohlala nabo kuthiwa kuye emeetingini ngiphakame ngemeetingini yogesi akunayo nogesi ngemeeting yogesi mafike egesi lapha uphela umoya uthi kuthi uzofela la ngithi angeke ngendlini mina shiye lo meeting hambe ngendlini mangifika endlini futhi mangizongena nje egedini manje phinde ngizongena yini uzwani ngithi ngiright sengithi ngiright bathi angeke ngcono ukuqashela imoto manje hayi ngiyapi udoctor la sengiphile khona hayi ngeke uyaphela doctor kanti ngizothi mangihamba basale bona bathi hayi uyoshona lo la yakho ngavela hlanya umntwana la kanti uphakathi kwabo ngabona ngemoto manje sifuna odoctor sahamba odoctor abawu4 bangavulanga no1 bonke bavale bonke udoctor hayi basho bathi umhlolo udoctor bavale ngathi niyabona idingisa idoctor lena umntana nami sengimbona nangu egijima le yini hayi uthi omama laba bathi umama uzoshona ngithi mntana ngiyabona umama uyaphila ngithi uNkulunkulu namandla yes uvuke manje wavuka ngikhona ngeke ngishona ngithathe ngemoto ayi ngithi ngcono bathi omnyusisi okwafika omnyusisi babushabangu begcwele phandle ngiyababhaza manje ngiyababhaza engisonta nabo kwafika omnyusisi engifunda naye iBhayibheli umntana nami wavela wajumpa wathi mama ngcono ngilande usisi lo ufunda naye iBhayibheli ayomlanda wavele weza lo mama washiya konke inkosi yami abanye abantu abanye abantu bayakwazi ukuphathiselana washiya baba washiya wakhuleka wavongena same time wathi mayingena ngamboneza lapha wathi kumiyini mayifika wathi kwenzakala ntombi wathi ngathi nje komkhuleko wathi asingene endlini sashiya abantu phandle sangena manje baba kanje wabheka ekitchen wathi ewashu ngaguqa ngathola amandla okukhuleka engazi ukuthi manje yakufika umuntu ngakhuleka sathi la sithi amen khona sahlala wathi ngcono seSpringbok uthole nje just amatha anginawo funa mangizokhuluma ngiqale ngithi amatha ngiphuze kancane sayeSpringbok mase Springbok ba check iCovid anginayo check ushukela ba check ama BP ba check bathi asazi basingamnika imali songinika into enhliziyo because inhliziyo babithi mayishaya vele ithi nje gu ithi vele ngijulukeni bemanzi ingathi ingene emgodini ngizwa hayi ngabuye eSpringbok sahlala kancane sihlale ngabe umkhuleko ke loyo ngagula ngagula baba ngagula kancane ngagula ngalento uba ngisazazi ngelinye ilanga ngisazi manje izinto angisazi ukuthi ngizathini angidli imovathi angifuni ukuyibona nje abantwana babethi mabeyizamisa ngizwe nje bezamisa ukuthi imovathi leyo mami ispoon esinye ngithi odoctor ngahamba odoctor abayi3 mayifika udoctor athi nje dead body kwenzakaleni zosichaza istory kuze uMntuthu udoctor vela athula ubheke nje athi i-problem into ingaze ngambuza lokugcina ngithi yini dead body ukuthi akuna lutho right oliphilayo nje konke nje collapsile nje emzimbeni wakho ngisho umqondo baba ngangingenawo umqondo mina hayibo emqondo mangikhuluma nawe nje sithi isikhathi sikhuluma angisazi noba bengithini dala ngikhohliwe amehlo akaboni kahle hayibo hayi ngangaphuza pilisi ngabuya ngahlala ngathi ngihlale emkhulekweni ngelinye ilanga nje kunjalo ngavele ngathi ayithi ngibambe fasting ngibuze kumoya incwele ukuthi manje ngoba sengiyaphila ngiyenza kanjani ngoba ngiyacela ukuphila anginuki hayibo umzimba wami uyifish oil uyakhona ukugeza ngigeza each and every days each and every hour not days because umzimba wami ufuna ngishintsha ama nitrates ioil ngi-oil emzimbeni hayibo inight engiyigqokile
ayihlanganiswa nezinye impahla jo i-oil umzimba wami uoily nuka i-fish oil nje umzimba wami sholo le moyithi night yami nje uyayizwa ukuthi yo ngeke moyifaka nezinye impahla vele kuphela insipho ungathi uthele i-fish oil umzimba wami nje uyi-fish oil uyi-oil ngoba no doctor ngiyanto wathi umzimba ku oily too much oil udla i-fish oil ngithi hayi ngigule manje i-fish oil ngagcina nini ukudla angisadli kwakona wathi umzimba ku oil ngithi ngibona ama nitrates wami if bengigeze baba mangigeza amanzi abantwana bakhona ukungigeza kufanele uthathe isitsha sensipho ungithele ungigeze ngaso ngene emanzini ashisa ongeke usifake isandla ngeke usifake isandla emanzini indlela amanzi ayishisa ngayo ukuze kuzosuka le oil ukuze mina ngithola ukufudumala ngiyabanda ngiyagodola uyagodola ngiyagodola but i-oil igcwele umzimba hawu oil funa ngishintshe inight njalo nje ngilale kancane mangivuka ngiyageza yini ngiyawafuna amanzi njalo nje ngiyawafuna amanzi ngithenga manje ukufudumala ngamanzi hayibo amanzi ujag wamanzi ufuna uhlala ula mangizokhuluma ufuna ngithi cala amanzi anginawo amathe lonto yathatha 2 months amathe ngingenawo yikho bathi dead body nje ngangenawo amathe ngingaboni kahle uqondo usebenzi wathatha isikhathi umqondo ukubuya nginikwe namaphilisi omqondo angiwaphuza ngathi uNkulunkulu uzawubuyisa umqondo wakhe ngathi angeke ngiwaphuze baba ngeke ngiwaphuza amaphilisi omqondo yebo ngelinye ilanga ngangena ifasting ngacela kumoya ingcwele umoya ingcwele angathi uthi hamba uye endaweni la izokusiza khona ukuthi ukwazi ukudla ngaya kwenye indawo yafika skeni ibhodi laba ngitshela khona bathi athina sazi ukuthi sathi kwenzakala nomzimba wakho wonke nje akunanto nje sathi i-right ku and i-oil why oil emzimbeni why oil isimanga lesi akunanto ekuthiwa i-right emzimbeni kodwa uyakhona ukuhamba khona ya ngiyahamba ngiyaziyela kodwa futhi into e-right emzimbeni ngiyaziyela kodwa yile nto eyathi mayethike lapha bathi wena ukuthi emzimbeni umqondo abathi ne-dead body ngitha as long as ngazofika la uNkulunkulu ukuthi usenami yes angisahambi ngowami umphefumulo ngokwami sengihanjiswa uye wathi lwasisi wathi usonta kuphi ngathi ungangibuza oqalayo akusalayo I'm born again I'm a Christian le ngitshela yona kuphela ukuthi njengoba ngizofika la uyangibona ukuthi ngihamba ngiyi1 kusho ukuthi uNkulunkulu ubekile lo moya wakhe la kimi angisaziphilela mina mama sengiphilela yena ngoba ngifikile la ene ngizojika uthi yena ngeke ungcono u-request ngithi njengoba ngizile la ngizophinde ngijike futhi ngikwazile ukuzofika wathi hey mama umqondo wakho mama usebenzi ngithi ngibhadalile eTaxini ngazofika mina manje ngizophinde ngijike wangisiza banginika ke leyo nto ukuthi ngifike ngithi ngalala ngawenza lo ma drops ngalala mangiceda lapho ngadla ngavuka ke ngavuka babusha abantwana bathi sapheka i-rice bajwale ngingadli ngathatha i-rice netiye lemnyama ngashaya ngavala kula ngaqala khona ukudla kwaphela 3 days ngidla yebo nakhona ngikakudla ukudla okuningi but nje lokho kufikile ukuthi ngikudla but okudry ngoba nginale oil emzimbeni nalo night engangiwasebenza ngawalahla awushiswa nje dry but ngine oil into exakayo impela ne oil uyayibona nje night ukuthi awasawashake ne oil emzimbeni ene noba nilele ismell se-oil ngiyasizwa nelezi ngubeni zami ngiyasizwa hayi night ngifuna ngivuke ngiyishintshe yo angisagcobi ngoba ngibalekela lo oil ukuthi mhlawumbe iyanezeseleka ngelinye ilanga babusha after 3 days ngilele ngafasta kolokuqala kwakuyi Sunday by Saturday hey angayazi ukuthi ngizathi kwakwenzekeni ngalolo langa ngangibambe ngale fasting ngathi moya ingcwele ngicela namhlanje ukhulume nami ngilungise ngizokhonza kanjani uNkulunkulu nginje kwavela emzimbeni akunanto engebhlungwanga kwakuduma nje ikhanda kunje reng ikhanda amehlo yonke indawo babusha indlebe ama tonsils izinso ama pains yonke indawo ngalolanga ngaguqa embedeni ngathatha ifoni ngafaka ama message ngathi ngiyacela mangaba ngize ngahamba emhlabeni niyezena angasazi noma ngathi nithini mari ngatsho ngathi hayi cha sengehlulekile
Yo. ngathi angiyehlulekile ngiguqile phezu kombheda ngathi angiyahluleka manje kodwa uNkulunkulu angeke uhluleke ngiyabona washo wathi angeke after that ngabiwa ubuthongo Yes. ngalala baba mangivuka ngavuka ngiright angavuka ngiright nami nje ngamangala mangivuka ngabheka nalo bengikhona Yebo. angilali ke ebusuku ever since kufike lentuthu ngavulelwa ihubo amahubo 116 Safunda. asingawafunda kancane baba besikhathi savuma Okay. every days amahubo 116 ngiwaqala eqaleni yazi ukuthi umqondo awusebenzi ukuthi ngiwavule kanjani Yes. ngifunda la ubusuku bonke bonke asizusofunda konke asufunda konke ba Okay, akunankinga. isihloko sithi ukudumisa kosindisiweyo bengasazi isihloko nami ngisithole thangi bengazi ngisifunda isihloko ngeke ngiqambela amanga baba bengakazi Yebo. athi ngiyamthanda uJehova ngokuba wezwa izwi lokukhuleka kwami ngokuba ubekile indlebe kimi ngiyakukhuleka kuye zonke izinsuku zami izintambo zokufa zangizungeza nobuhlungu bendawo yabafileyo bangibamba ngafumana ukuhlupheka nosizi kepha ngabiza igama lika Jehova ngathi ngiyakucenga Jehova khulula umphefumulo wami unomusa Jehova ulungile uNkulunkulu wethu unobubele uJehova uyalondoloza ongenabuqili ngithotshisiwe phansi wangisindisa ngiyaqhubeka Yebo. Yebo. Sebezoyifunda nje nasemakhaya yebo. ngathi ngangicula nje uyacabanga ukuthi ke manje ngifunda kancane kuze kusa ngilala ebusuku ngilala emini angilala ebusuku ngilala emini ngalo 3 days leyo kwafika ebusuku kwafika abantu bamala phezulu kwami ngibheke phezulu ngathi mangiqala ngikwazi ukuhamba ngidodoba ngihamba ngayo esontweni mangibuya esontweni ngadlula ngayo eclinic ngangisha la emhlanje la kule ndawo ngangisha kunelinye ilahle ngaze ngaphuma esontweni ngisha ngadlula ngayo eclinic ngathi awuthi ngiyeclinic mangifika eclinic unesi bangena mangena athi ayikade uhlelo zala ngisathi yini inkingi ngithi ngiyashala emhlanje la a check igazi ngithi mina ngifisa ubuhlungu nje uzocheck ikade behambe becheck lento mina ngiphumule kulezi zinto athi hayi nisho kanjalo vele ngathi uguliswa yikho ngithi ngaphuma kizo nje zonke lezo zinto abe sethi ke mangimxoxa athi kwakwenze njani ngoba high blood yakho ayikho right but awunashukela awuna next ngimxoxele yazi nesi kwagena untuthu wathi athi yena yazi wena akunalutho engizakunika lona wena uyahlupha nje ukuzala eclinic nabanye onesi lakho ukuthi uthole mina ngisindisiwe ngiyamthanda uNkulunkulu mara uNkulunkulu uthini manje uthi hamba endlini ufike ukhulekele amanzi uwaphuze okay ukhulekele iglass lamanzi uliphuza wena monento emzimbeni wena khulekele iglass lamanzi uliphuza uNkulunkulu ukusindise kwenkulu into wena yebo ngithi ngiyabonga athi enza kunika ama-proof kuphela just ipain angiphuzise nje ngijike ngendlini mafika endlini vele ngikhulekele iglass lamanzi khulekele baba ngiqede ngiliphuza ntambama ngilele ebusuku angithi ngihlala ngalo lelizwe alikho elinye noba ngahamba ngiye kwelinye kodwa nje ngizobuya la ngihlala kulo lodwa isihloko angiyibuzo ngilithatha nje la ngihambe nalo la igcineni lize liyasho ukuthi ngizophakama ngilidumise igama lakho ngitshela abantu angeke ngithule ngomlomo ebusuku mangilele ngibheke phezulu angithi bengifunda manje ngibheke phezulu kanje ngibona abantu bemala kimi omunye ajikela azomala ngezantsi athi omunye yithathe athi mina ngizayithatha kanjani uhleli lo athi kuyafana uyitholile iplan yethu akunanto lo angayazi ngathi lo akunaplan yethu angayazi yithathe kuyafana mangithi ngiyathatha uzozwa nje manje ukuthi ngiyayithatha
athi omnye hayi vele ithathe nje kuyafana athi nayi ngcono simrobhe sithi simnika ichance yokuthi awashe ingubo yazo nje iplan enjani simnika ichance ukuthi owashe ingubo athi omunye ayikho le plan yakho zanayo kusho bona bebodwa baningi abangapha but ngapha uyi1 lo ngapha lo ngapha uqontwe ezimnyama ngiyambona nje noba ngenze kanje but ngiyambona lo uqontwe ezimnyama but bakhona abangapha kodwa lo ithathe uthi simnika ichance awashe ingubo akuna plan angayazi lo ngathi ayikho sihlulekile nje 1 ishoni nje sihlulekile 1 yahlula lo yahlula baba idonse baba yo la ibhonsini kufike kimi emqondweni manje ukuthi kunento vele eyinhlabile ayidonse le nto nje beyidonsa la ebhonsini la izosho la hayi wena enhlizweni wangathi kunento ayidonse enhlizweni isuka lento isuka la iyehla ngomlenze izala engakhala yathi bathi nya uyayibona mayidonsa ukuthi kuyini noma uzwa nje ubuhlungu uzubhlungu baba kodwa ngaphakathi uyafila ukuthi ikhona lento uyabona like mawufaka injection uyeza ukuthi wangena umuthi angazi noba umuthi noba yini but ngiyayizwa lento kade iphumile kusho ukuthi ukungena komuntu but uyezwa lo ukuthi le injection nje beyikhipha lapha ngiyezwa baba ukuthi ngiyakhala ngithi la endlini kusho ukuthi abangizwa ayidonsa mayidonsa bavele bathi inyamalala bahamba ingiphapha mangiphapha ngiphinde ngigijime ngiyezwini lami ngilale ngesisu ngiyezwa ubhonsa uthi nginale nkinga yalenhliziyo baba mangithi ngiya kudoctor ukhala ngale nhliziyo inhliziyo yakho ngithi inhliziyo ivele ishaya igunqo wathi inhliziyo ngabuyela ezwini ngafunda ngalala ke baba ukusukela ngaleso sikhathi ngiphindanga aba nenhliziyo ngaphila ukuphila kona umzimba ke wasala untefentefe ngelilinye ilanga nilalele i-radio ngizozwa sekukudala kodwa ngizwe umama umpostoli umama uMthweni athi ngathi ngisuka ngiyoshumayela eNatal mangibuye endleleni ngangena intuthu emotweni ngagcwala imoto intuthu ngadriver ngazofika uthi ngathi wayiworshipa uthi ngazongena endlela ngizazi bangafika kanjani uthi ngathuka nje mase ngifaka imoto egarage ukuthi hayibo uNkulunkulu emva kokwagula umama uMthweni wagula ngathi babuya nabantwana bathi mama nayi testimony yakho yebo ngaphila baba umqondo waziphilela konke nje namathe yebo kwahamba kwazigcwalela ngoba nje bengivele nje uglass njalo mangizokhuluma side nje isikhathi ngikhulumile ngakade ningikhumbuze bese ngize ngaphuma ngayeka naloko ngoba emqondweni angikhona ukukhuluma ngicabanga nje ukuthuma umntwana lento ayibeke lapha mase ngithi emntwana angisazi ukuthi ngizathatha thina umqondo awusekho ikuthatha isikhathi esingakanani lento 2 months I think but kwaba yi2 months ende but umqondo lo wona I don't think wathatha i2 months umqondo wona wasithatha isikhathi noba bengingaveze ebantwini ngoba angisomuntu oxoxa kakhulu nonabangani umuntu ohlala endlini abantwana bami nje bebekhumbula ukuthi baze bathi ungcono uvela ubhale phansi umqondo wathatha isikhathi nje kakhulu futhi kakhulu yebo wayethatha into engawafonyaka umqondo ngingenawo nje umqondo ngesimanga sikaNkuluNkulu ngamandla akhe nakho khona yaphila nomqondo futhi uright ngifunda nje iBhayibheli futhi awukhona umzimba one-oil uyaphela i-oil baba uyaphela i-oil ukhumbula yonke into nje since siqalile nje ngiloko nginawe nje akukho okukhohliwe bhalanga naphansi uzuka ngithe angizukubhala phansi ngoba uma ngingakubhala phansi umuntu uzothi urecord amanga angingakubhali nje kubonakala ukuthi uNkulunkulu wawuphinda umqondo wakhe wawubuild wawubuyisela umqondo wakhe wawubuyisela umqondo wakhe hey uJesu Kristu inkosi simanga leso sishoyo yabusa baba kahle kahle impela wawufikelwa abathakathi kusho ukuthi khona le system yabo yokuthakatha ngaleyo ndlela kusho ukuthi le ntuthu akusiyo nje intuthwanyana nje into indlela ohlaselwa ngayo yebo indlela ohlaselwa uzozibuza ukuthi bangaka sebebulawe ngaleyo ndlela
ngomusa kaNkuluNkulu wayiveza kinina ukuthi njengoba sengiyivezile-ke nje hambani nikhulume hambani khona into nikhulume. enje Khona abantu indlela abaphila ngayo ukuthi umuntu Yebo. uzobona nje sekewile ungayazi ukuthi umuntu ubewiswe yini. kanti uthi naye uyibonile asazi wangakhuluma wangaluthola ithuba Alithola ithuba ngoba ngayo indlela ababesho ngalo bethi uzohlangana nawe vele umdonso umoya. Manje angazi mina ukuthi ngizibuza udonswa ukuthi uzowudonsa emakhaleni. awuzwe nje Uzowudonsa emakhaleni. yo Ngathi angeke udonsa umphefumulo kaNkuluNkulu. uNkulunkulu ngeke avuma ukuthi omunye umuntu aphele umphefumulo womunye umuntu ngeke. Ngangala nje lo ngithanda. Kodwa iplanet uyayazi. ngiyaqala ukuyizwa into efana naleyo ukuthi kuthiwe kukhona umuntu okuthiwa umzimba wakhe nje ufile wonke uyi-dead body bake ama-doctor akakwenzela something ukubhala phansi lento abayishoyo ukuthi thina sithe masim-examine sathola 1 2 3 bakunikeza ireport efana naleyo Indawo engaya kuyo leyo kugcina le eskenayo ufike ubambe into ukuthi nje kanje. Iscan ibody iyo ikhiphayo leyo nto. okay Uyazikhipha nje ayazikhipha zonke. Ngabuya nayo lo file leyo nje. yebo ekhomba ukuthi umzimba vele Fail. Basho nje ukuthi yini nani izinto nje abanika nje konke la. Bathi yabona nje izinto ezifailile emzimbeni. yo Ngoba nomqondo vele wawungekho nje. Nehle engaboni sengaze ngasebenza oh before bongayisebenzisi hayi baba bengifunda iBhayibheli kahle. Ngifunda kahle nje manje mangithi ngiyafunda akusadonsi kahle. yo sambonga uNkulunkulu ngokuphila wakuphilisa ke waphilisa uNkulunkulu njengoba nje nabo kahle kahle wakazange kuphilisa kuphela waphinde wathi futhi ngifuna beze laba bafake lento bazozi confirm abona ukuthi yithi esifake lento sihlulekile futhi sesayikhipha Basho sihlulekile. yebo njengoba behlulekile akusikhona ukuthi ngoba wena unamandla njalo yebo bahluleke ngoba uNkulunkulu esesayidini lakho Umusa nje kaNkulunkulu. uNkulunkulu ethi angeke ngivume nje ngayo. yes Umusa. and then ale scripture kuphesona si very powerful besikhuluma ukuthi thandaza ngaso lesi script ukuzokwazi ukuphila hayi cha siyabonga siyabonga ufakazi obungaka into nami engakaze ngayizwa but njengoba uyixoxa yenza sense into ekhona ukuthi nje uNkulunkulu kulezi ikhathi uyayiveza lezi imfihlakalo ukuthi asivele lamanga lawo lobubi obenziwa uSathane nemimoya yakhe mayivela abantu bayazi and ayiveleli ke to entertain thina singabantu nje sengikhuluma nababukeli ayiveleli ukus-entertainer kuphela asikho asibi entertained but uNkulunkulu uveza lamaqiniso ukuthi masihlale ebukhoneni bakhe that's number 1 ukuthi wena ongakamthatha uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho isikhathi iso lesi asikhe senye mthathe uyena oyokwazi ukuthi akuphephisa kulento okusobala ukuthi akunayinyanga akunazizangoma engakwazi ukulapha lokho akunamithi futhi engakwazi ukulapha lokho la sekudingakala nje uNkulunkulu ingakho ngiyaye ngithi lana sikhuluma umuntu noNkulunkulu ngiyaye ngisho futhi ngithi lezi zona indaba ezimnandi ngoba uma umethembile uNkulunkulu uyokulwela uyokwazi futhi ukuthi ekugcineni uphumelele so nje siyambonga uNkulunkulu asimthatheni uJesu thina sesikholwa kuye siqhubeke sihlale singasasuki akukho la singaya khona so bekezela sihlale kuze kube sekugcineni lisho njalo neso oyobekezela kuze kube sekugcineni yakusindisa mhlawumbe namazwi awukugcina nje ongawasho mhlawumbe nabantu futhi abangadinga ukukuthinta ngiyazi nalast time wawashila ama contact mhlawumbe uphinde washiye futhi amazwi nje okugcina plus ama contact ngiyabonga babushawa yebo amazwi okugcina nje engizovala ngawo bazalwane uNkulunkulu yebo nongekangena ensinisweni uNkulunkulu unamandla uNkulunkulu lothando futhi ngizokhuthaza abantu ebebekade besonta ukuthi ubaba usonto ulithanda isonto bengilithanda isonto babushawa mina bengiyavalwa imvula namoya nani kodwa uNkulunkulu ngathola ukuthi ngelinye ilanga uzokuhlalisa athi hlala ube yimva yolusa yodwa ungathuki ucabanga ukuthi mhlambe esontweni uxabene nomuntu cha ucabanga namuntu uNkulunkulu ufuna ukuyalusa imvu yakhe yodwa ngoba nami ngathola izwi lokuthi
ngisabhlungu ukuthi esontweni kwathi bekunezinto bengizibona ezithile kwafika izwe lithi awudingi awulisili ibandla I mean awudingi ibandla uyibandla ngalelo langa kwathatha nje into engange 3 days umlomo wami uvela ngivuka ngiphaphame ngithi ngingazi ukuthi ngizathi yini but kwi-day 3 ngathi no akwazi ukuthi njalo ngiyeza ukuthi bengikhuluma but akwazi ukuthi ungiyekele emoya engcwele ngitshela ukuthi thini kwazwakala lelo zwe lithi awudingi ibandla uyibandla lapho umoya engcwele ungenzela umhlola baba makusuku leSunday kusuku nje lokuhlala nenkosi indlela asebenza ngayo phezulu kwempilo yami uyayenza i-intersection ayenza kimi ngiyazi ngazi into angenzela yona so umuntu ohleli angazisoli ohleli engaxabananga namuntu ayazi ukuthi inkosi ifuna yona ukusebenza yona isafuna ukuzibuildela yona imvu yayo ama contact number wami is 071 yes 47 80098 amen ngiyambonga uNkulunkulu Jesu Kristu inkosi hey yazi isikhathi nje and uke washare obunye ufakazi lapha before sizoshutha ukuthi mhlambe nje sibukhathi bube very short 2 minutes bukhulu ufakazi wawuzwa emkholekeni kaNongoma shayiswa imoto yes ngisheshe nje ngokushesha okukhulu yebo yeah sasa emkhulekweni ngasikhathi bese ngihleli vele ngingasasonti yebo sathi sisolungisa siyemkhulekweni bese sisonta vele kwikota to meet vele amen yebo ngathi ngibuya emoli sasothenga amaflisi esohamba nawo ngoba kusho ukuthi vele intaba so sidinga amaflisi mangibuya ukuthenga amaflisi ngihamba nomntwana okokuqala saqala sofuna ezinye izinto abawamateki sasiyifunela amateki mangibuya ngifika ingane ziyadlala estradini ziyeza nje abafana bazidlalela estradini ngokusheshsha nje ngithi nginyathele isinqa sekhaphu iside nje ngazi ukuthi ikhaphu abantwana bagcwele labadlala bengifike nginyathele lekhaphu ngiyiwe mangiwa so ngithi Jesus mangizowa bafuka abafana hayibo kunini sidlala la lento ivelaphi hayi ngifike kimi ukuthi abefanele bangiphukile ngithi ngiyahamba kodwa kusala ngihambe ngendlini mara ngizwe ukuthi la idolweni ngaze nesiqwelo la idolweni yebo kwadlula lapho ngelinye ivele elandela sahamba sofuna amaflisi esombatha simile nezingane la esayidini sesicedile ukuthenga sime ecaleni bayathenga ofishi ke la ecaleni kuvela itaxi idlule ifirstborn yami idlule umzukulu izoshaya mina yo igile lento engiyiphethe ingishaya ngilahle phansi yo mayilahla phansi ngizwe kona ukuthi ngiyezwe irasi but ngiyezwe ukuthi yimi lo phansi mangithi ngiyabheka ngithi hayibo iyahamba itaxi awunamqondo ukuthi ngishayiswe imoto ngithi oh itaxi ithi mayengidonsa ngibalance nje ngiphinde ngibuye ngihlale ngithi ngibona abantu begcwele phezulu kwami yini mama uright ngithi right wena uhlala phansi ave ngiphakama mangiphakama kufike kimi ukuthi ngeke ngivuma ukuyakudoda next engizwe kodwa ukuthi ixolo lelihlukene phakathi ngizwe ukuthi la ngizwile iviri lemoto vele ligijima la ngemuva esiqinile engizwe ukuthi amathambo lama ngithi yezwa baba sahamba sayendlini ngangaya ntambama kuyisaturday same Saturday umfanyana umzukulwana nami uyadlala endlini uyadlala kubiliswe i-element ibhakede liyabila yebo akhaba ibhaluni avela akhaba afaka unyawo bhakedeni yezwa ukuthi yebo hayi mangithi ngibona nje inyama ithi nje yo ukuthi phone ngibona inyama ithi nje bucu simthathe lapho sikhulisokisi ngiseclinic masifika nje eclinic athi mama abasinakanga baba bazidlulele yazi ke babhizi abantu sebebhizi vele line athi umfana ukuthi hey and unyawo lolu liyashwabana ligcwala amanzi athi mama ngicela unikhulekele ngivele ngibeke isandla inyawo lakhe la esandleni mangicimela nje ngithi uNkulunkulu namandla onke avela abuya amanesi wonke unani umntwana unani
hayi mama ngeke emergency le ngeke ufanelanga uma kanje kunini bedlula la kunini bedlula baba yebo bamthatha umntwana bamfaka phakathi bambhandishe semta umntwana wathatha only 4 days engakwazi ukuhamba mama abantu ababe dressa naye wabashiya khona sabe sithi thina siyahamba ngahamba nginjalo ngiyahamba ngihlalisa ingangakwazi ukuhamba baba ngakwazi eTexini ngangihlala ithi mayizofika kumahamsi nginyuke ngithi qala phakame ngibhe phezulu kodwa benda uzange uye esibhedlela hayi baba cha kodwa ngabe ngiphile ngisaphilana namhlanje wahamba uya kaNongoma ushayise iteksi umntana ngapha kuningi nje okwenzakalile nje yebo wabuye uphile ngabe uyangiphile nomntwana obephilile namanje awunamapain ha baba ngizwa nix awukaze kudokotela ngabuya nje lapha kwami neTexini sengizihlalela nje yebo ngizihlalele nje hey ngithanda ngibudonsa lobufakazi ngoba manje ungiqoqele bona before sishoot and manje ngiyasho ukuthi hey akukhulunywe buningi ufakazi abazalwana bebelokhu bengitshela but asikaze sabirecorda so ngithi ay naloba ke sisale sesimpintsha khona la ngoba vele isikhathi nakusukhona baba ngaphila nje ngomusa ngabuya nje ngiphile zange eclinic zange ngisebenzisa amaphilisi rubbing staff ngangithi mangigeza nje ngifake nje ngihlale ebhafini ngihlale yes kodwa nje mawuphakama wawuzwa singekayi le ngangizwa kahle uba hlukene ngapha ngemuva hlukene yebo na istepisi bengakhona babusa inyuka istepisi befuna ngize ngeside ngize ngeside manginyathela leli side elingaphuliza ukuthi liyagudluka lizela ngapha ungathi kuyashifta ngizwe nje ukuthi amazansi la yaphela kodwa zange ngiye eclinic zange ngiye kwasibhedlela ngoba ivele iclinic yayizongisesibhedlela kanti iaims zami kwakuvele kwakuhamba iclinic wayithola kaNongoma emkhulekweni wayithola emkhulekweni ongaphezulu kwethu wathola iclinic exakukwenza impela alabayo sambonga baba wethu sezulwini sasithola enye iclinic engizange ngiyibone lapha ungeke lapha na baba yebo lapha sathola enye iclinic la eyavele yafika yalungisa amathamba kayize kuyawamisa ngabuya ngiphila ngoba kukho kumhlulayo yena sidalwe uye unamandla okwenza konke hawu akukho nje kumhlulayo litho kungenzeki kubantu kuyena kuyenzeka hayi wenza izinto unodoctor ongeke ongahluleka ukuyenza yebo kodwa yena nje ayenza imiracle yakhe nakho kwase kuthiwa kuwena ayikho into ephilayo kuwe konke namhlanje uyaphila hawu baba futhi kakhulu angiphili ngaphilisa angiphili ngalutho Jesu Kristu inkosi siyabonga mongcwele ngalobufakazi siyabonga kuwena kakhulu inkosi igcine kubusisa ayiqinise nje futhi lobufakazi buqinise nabazalwane abantu nje abaningi kwindawo zonke yebo sikhulekela lokho nje kubusisa inkosi wena nomndeni wakho nomntwana ngiyathemba unyawo vele ayushilo wathi kwathatha 4 days waphola so nje ayini protect from now on nivikeleke kuze kube sekugcineni yebo siphinde sibonge nasemakhaya kini nanonke inkosi ingcine inibusise senithanda indlela esimangaliso ngomusa wenkosi ethu Jesu Kristu siphinde sihlangane kwivideo elandelayo amen.